Jedan od najboljih dokaza brzog rasta interneta je svakako i nestašica raspoloživih IP adresa. Naime, kada je stvoren stari IP4 protokol, niko nije očekivao da će 4 milijarde raspoloživih adresa biti malo. Upravo je ovo bila tema uvodnog predavanja na danu internet domena Srbije. Sredinom 90. godina ustanovljeno je da trenutni sistem adresa, 32-bitnih IP adresa, neće izdržati duže od par decenija i ljudi su počeli da rade na razvoju nove verzije IP protokola, to je protokol inače koji internet drži na okupu kao jednu jedinstvenu mrežu. Te adrese u trenutnoj verziji 4, su 32-bitne, odnosno četvorobajtne, i tih adresa ima 4 milijarde. Pre 35 godina kada je internet nastao, to se činilo ekstra dovoljni, međutim, kako su nove aplikacije rasle, broj korisnika rastao, a naročito uvođenjem always-on tehnologija tipa broadband, DSL, cable, samim tim više nije slučaj da više korisnika deli jednu IP adresu tokom dana, već jedan korisnik uglavnom koristi jednu IP adresu sve vreme. Samim tim potrošnja adresa je postala veća, naročito poslednjih 10 godina, i to je postepeno dovelo do jedne, da tako kažemo, nestašice. Nestašica nije stvarna, još sigurno par godina će biti 32-bitnih adresa, ali duže od toga veliko je pitanje. Iako je bilo dosta pokušaja da se zaobiđe ovaj problem, nijedan nije bio dovoljno uspešan, te jedino što preostaje prelazak na IP6 protokol. Postoji više rešenja, da kažemo, jedna su privremena i stalna. Nažalost, i privremena postoji stalna. Ona privremena rešenja koje se već koriste u svetu su translatori adresa, takozvani Network Address Translation, NAT. Međutim, NAT ima brojne tehničke poteškoće. Korisnicima koji sede u takvoj mreži je vrlo neugodno jer ne mogu da pristupe određenim sajtovima, ne mogu da koriste određene servise tipa Voice over IP, ne mogu da se igraju, igračke konzole isto ponekad imaju problema. Veoma veliki broj korisnika se žali, naročito kod višestepenog NAT-a, znači tamo gde jedna IP adresa se deli praktično na ceo blok zgrada ili čak na jedan čitav grad ili naselje. I upravo zbog toga jedino rešenje je prelazak na novu verziju V6.